CBCUSA Youth Department ni nangkut kanin tlai na kay masud thoma kasi atulio CBCUSA Minung shui tu upa nai kan term chunga hin atui youth leadership retreat kan tu ding mi hi adong nak big kan chol chang nak activity pakhat ase hiya hin kan tu ding mi kanit tim ning chang kapol hian te kha toina ken ban nak tar ta mendo hi retreat kanit tin mi amru big chu ram kipi kan khusak nak chiwa Minung ni kan ton mi thil tam pi au chio khavial te kha kal takin ram laka phun kha tea pathian bia kong athar gi ru ati I hoi ko nak khala ka I forfial na khala ka thlai champiak na mun khat tea lum thing khadin pathian kan ko nak retreat phun isi seti hi kan sadu tha se chutika shui mi ti umlawin chon piak mi ti umlawin hun khatia sinak I khadin ramchungi Minung hai kan ton mi Minung I chi throi nak lai zonga si se chon Minung ni pathian leya kan na question bi hal nak tam pi kan na mi na tiang zong in khan lekhat kan hu ton mi chiola kan lekhat kan se hep chio mi kha I ru ti nak la nun I cheu nak I shom nak kha kan tin mi amru chu se hi leadership retreat ahin hi leadership kan ti kau na in shui tu polong kha kan so du mi slem law Minung kha silawin kan shui nak hi ramchungi Minung I thi shui nak timi kha kan so du mi si cha shui tu jong se shui mi jong se chona hai Minung chu mai lai shui tu ding asidi mi long te kan si cha khan atam kho chungin kai ding kha kan du mi chu se chun athlain atulio bible siat akai mi na cha chun atha kon lai te kan ro hini hin tampi an bible siang kai nak zonga khan tha jang jong se ru anak jong se idea jong tampi apek na lai ti hi ro chun na kan nei chu cha chun adong na ka chun I kan retreat ahin dam na nom ten khatia kan mi tin ha lai ta house season kan tap tin ha lai te chan khatia atharin thrau tha jang thar lak nak jong se lo pakhala pa tha jang pek na siban tukin mun khatia dam na lo te kan tong ha lai kan tilak hi CBCUSA Youth Leadership Retreat kan tong than ten ha lai boy pa Jesu Christ ni so na hu te tong ka se